Gahunda ya Kinshasa yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ikomeje gushyirwa mu bikorwa, aho bakomeje kwiga uburyo bazatera igihugu cy'u Rwanda mu buryo bugiye butandukanye nk'uko byatangajwe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo yamazaga avuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ni ibintu Chilombo yitangarije ubwe imbere y'abaturage ndetse nyuma akongera akabivuga kuri radio n'amateleviziyo y'i Kinshasa. Bikomeje rero kujya mu buryo aho imyiteguro irimbanyije we n'abasirikare ba Fdrl bakomeje kwitegura mu buryo bukomeye cyane kuba bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, aho imyitozo ikomeye kuri Fdrl ndetse ubu bamwe mu bakomando ba Fdrl bakaba baragiye i Kinshasa kwiga gukoresha drone bisabwe na leta ya Kongo. Bimeze bitewe reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye bisanzwe gibagezaho aya makuru ni Pilot News TV. Twise cyane rero uwahoze ari umusirikare wa Fdrl witwa Mbale Hafashimana yatangaje amabanga akomeye ku itsinda ryihariye ry'umutwe witwa Crap Unity ryashinzwe gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda no gufasha ingabo za Kongo Fdrc mu ntambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiranye na Kigali Today, Hafashimana yavuze ko Crap Unity igizwe n'abarwanyi bagera kuri 600. Bibutse ko iyi Crap ari abakomando kabuhariwe ba Fdrl ngo baturanyijwe rero mu basirikare barangije amahugurwa rusange ya Fdrl, hanyuma bakora n'andi masomo yihariye yitwa command course. Uwo mutwe wakoreraga hafi ya Mubambiro ahari ibirindiro bya Fdrc na Sadek byavugaga ko birinda Goma, ariko intego nyayo yari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Colonel Ruhinda niwe wayoboraga Crap Unity, ariko yapfuye mu buryo butangaje nyuma yo guterwa grenade mu gitanda cye. Ibyo byateje amacakubiri hagati y'amashami abiri ya Fdrl ariyo Crap na Foka. Hafashimana yavuze ko Crap yakoranaga bya hafi n'ingabo za Fdrc ndetse ikagira abahuza bikorwa i Kinshasa. Umwe muri bo ni Lieutenant Fdrl Niyonzima ukomoka i Rugari, ushinzwe kwakira inkunga, intwaro n'amafaranga aturuka mu bayobozi ba Fdrc ndetse n'abari mu mahanga bashyigikira Fdrl. Uyu Niyonzima yakoranaga na Omega Pacific ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, itumanaho n'imari hagati ya Fdrc na Fdrl. Nubwo Fdrl, Fdrc na Wazalendo bose bagombaga guhabwa amafaranga 50,000 buri kwezi, Hafashimana yavuze ko abakomanda ba Fdrc aribo bajyaga biba amafaranga yagenewe abarwanyi ba Fdrl. Ni ukuvuga ngo buri mukomando wa Fdrc, Fdrl na Wazalendo yagombaga guhabwa amafaranga y'amakongomani 50,000 mu kwezi. Rero kwa Nyakanga 2025 Fdrc yasabye Fdrl Crap kohereza abarwanyi bafite ubumenyi mu by'ikoranabuhanga bajya kwiga gukoresha drone i Kinshasa. Hafashimana yavuze ko abarwanyi 16 batoranyijwe bajyanwa yo mu rwego rwo kongera ubushobozi bwa Fdrc mu gukoresha izo ntwaro zifashishwa cyane mu ntambara ziri kubera muri Kivu. Ku cyicaro cya Fdrc kiri Warikare, ushinzwe guhuza ibikorwa bya Fdrc na Crap ni Remi. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Ruhinda, ubuyobozi bwa Crap Unity bwahawe Colonel Guillaume Gasimba, aho Hafashimana yakomeje kumukorera nk'umurinzi we kugeza igihe yahungiye ku ruhande rwa M23 ubwo intambara yakaraga muri Masisi na Warikare. Ibyatangajwe na Mbare Hafashimana bigaragaza ishusho y'ubufatanye bukomeye hagati ya Fdrl na Fdrc, by'umwihariko mu bikorwa bya Crap Unity ndetse n'uburyo leta ya Kongo ikomeje gukoresha izi ngabo mu nyungu zayo za gisirikare n'ubutasi. Ngira ngo murabyibuka neza ko Chilombo ubwe yivugiye ko azatera igihugu cy'u Rwanda. Inyuma y'amarido rero akomeje uwo mugambi, aho akomeje guha imbaraga zidasanzwe Fdrl mu gihe batangaje ko ngabasirikare ba Fdrl bakwitanga kuri MONUSCO ndetse no ku ngabo za Fdrc ubundi bagasubizwa mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwa nyaureshwa. MONUSCO yatangaje ko abasirikare 6 ba Fdrl aribo boherejwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiryango yabo, ariko ubu nk'uko bigaragara Fdrl ikomeje
kwisuganya mu buryo bukomeye cyane. Imirwano kandi ikaze hagati ya Fdrc na M23 wazalendo yabereye mu midugudu myinshi ya Bukombo. Bimeze bite rero ho muri imirwano y'uyu munsi? Aho ni muri updates. Imirwano ikomeye cyane guhera mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 12 Ugushyingo 2025 yabereye muri Bukombo mu midugudu ya Maruho, Macuzo, Manyoni n'umudugudu na mudugudu muri teritwari ya Rucuru. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko iyo mirwano ikomeje kuva mu ntangiriro z'icyumweru mu midugudu itandukanye yo muri iyo grupoma. Urusaku rw'imbunda zimereye n'izoroheje rwumvikanye aho hantu, kandi ibyo bice nta baturage bakibirimo. Nta rujya n'uruza rwagaragaraga ku muhanda Bukombo Kicanga kuva imirwano yatangira. Umuturage waho yagize ati nibyo imirwano yumvikanye kuva muri iki gitondo mu midugudu itandukanye ya Bukombo, aho akiri kumvikana n'ubu. Ntabwo ari uyu munsi gusa, bimaze kumenyerwa. Twe tuguma mu rugo kubera ko hano haratuje, usibye mu baturanyi nk'imidugudu nk'imudugudu ahantu hitwa gutyo ni mudugudu Maruho ndetse na Manyoni. Dutegereje kureba igikurikira. Nubwo ituze ryaje kugaruka mu midugudu imwe n'imwe, ubwoba bwari bukiri kugaragara, hagaragara n'urujya n'uruza rw'abarwanyi ba AFC M23. Ibindi bitero byavuzwe mu midugudu ya Kibunanwa na Busukura, aho bivugwa ko abarwanyi ba AFC M23 bateye ibirindiro bya wazalendo muri grupoma ya Mutanda. Abaturage bataye ibyabo bakaba bahungiye ahitwa Bambo, Lusoga, Kashakili, Ana Kishish, Nikashakila na Kishish. Ngira ngo rero murumva ko ibintu bikomeye, imirwano irakomeje. FARDC ikomeje kwifashisha Fdrl mu bitero byabo bitandukanye nk'uko twatangiye tubibagezaho muri aya makuru. Ibintu birakomeye cyane. Chilombo ubwe yaravuze ati ngewe ubwanjye nzatera u Rwanda, nzatera Kigali ndetse nzarasa Kigali ndigoma. Nubwo iyo goma yavugaga n'ibikoresho byose yari afite icyo gihe byose byamaze kujya mu maboko ya AFC M23, ariko umugambi we aracyawukomeje, dore ko mu kwica abanyamurenge ntacyo yasize. Yashyize imbaraga mu buryo bwose bushoboka bwa kwica abanyamurenge benshi muri Minembwe ndetse na Fizi, nk'uko dukomeza kugenda tubibona kandi dukomeza kugenda tubibagezaho. Akaba akomeje rero kwifashisha abakomando nk'uko byatangajwe, kuko 16 ngo bamaze kugera i Kinshasa aho bari kwitoza mu buryo budasanzwe kurasisha drones z'intambara. Ubwo abo n'abafite ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga bakomeje gutozwa ubwo buryo bw'intambara. Kinshasa imaze iminsi ikoresha bwo kwihekura, kwica abaturage bayo, ibita abanyamahanga, ibita abanyarwanda. Nk'uko mubyumva rero, amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni menshi, kandi ngiye abagezaho ni Pilot News TV, akomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mubane nanjye, ndaje mukanya n'andi makuru. Bless up muri Abagaciro.